Hürmetli dostlar, en birinchi men kechani uyushtiruvchilarga zo'r rahmatimni bildirasım kelar. Bitti. Akça yok. Bataryk var. Yok silek normal. Kızg'anishki bu bir kerakli chora, lekin de kızg'anish birinchi ruscha aytganda первый блинком deylar. Shu narsam kelajakda bunday choralar ko'proq xalq bilan barakatliroq o'zar deb ishonaman. Men Selam gazetesining redaktori bo'larak uning o'tganlari turida ozgina tanishtirib o'tashim kerak. U hali boshlab bu masjid jami masjid qarshısında boshlab hali Irshod Hazrat bosh imom Irshod Hazrat Safin boshlab chiqargan u diniy Чиста diniy gazeta bo'lib keldi. Ondan so'ng endi biz Nurdin Avarimo bilan ana ikkow olib bordik bir necha yil. Men u chorga shunday darsingni aytganda yoqdi hislar saqlayim. Biz nechikdir bek o'ngashma joyda ishladiganim bilan darsingni aytganda gazeta çıgaru gazete işi ul bir narsaga da şamagan yüzüne ayıran bir ağır hizmet. Mana bu bizning ishlagan chorda ul tag'inda ağırroq edi. Mana bir necha misol keltirasim kelar. Shunday diktat ostida ishladik biz. Mana bu betga shuni yozasan, mana bu betga shuni yozasan, bu betga shuni yozasan deb. Ezgine şu ustanavkalardan çıksam gazetemizni yapamiz, tigil aytamiz, bulay aytamiz deb gel shunday shiltasida ishlab keldik. Hamma lekin gazet Allohga shukr saqlandi. U endi masjidning ro'para bo'laroq hisoblangan bo'lgan, lekin de biz uni bunday diniy bilimimiz bo'lmasa da shunday nazokatli deb olib borishga tirishdik qo'limizdan kelgan qadri. Lekin de shuni anladikki gel din turundagina u bir yoqligina bo'lsa, hozir ko'p diniy kitoblar chiqa, ko'p ma'lumotlar. Şunun için gazete kaleidoskop gibi türlü yakılırga teyiş. Onda tarihte, onda medeniyette, onda bütün yaklap türlü kızıklı materyallar toplanırga teyiş. Bizning dışından aytkanda hazır milletimizning burungi millatimizning ruhi sindirilgan, ezilgan, toptalgan. Hozir bir ishonish bo'lgan dinda ko'pchilik bu ne bo'lmasin mening o'zimning fikrimgina u shunday butaforiy formasına aylanib boradi. Şunun için bizning gazetalar oldinda şu qadar zo'r burishdir. Xalqning o'zinin milliy o'zini ko'targan, ruhin yig'ilgan, toptalgan ruhin ko'targan. Onu nechik ko'tarib bo'ladi? Tilni turg'izib. Til u millatning negizi. Til yo'qoldimi, millat yo'qoladi degan so'z. Onu endi her birimizga belgili. Ama lakin bu chin haqiqat. Tilni turg'izu, ona bir ağır mesele. Buna bizning oldida shunday bo'lishi shart turadi. Endi
bu gazeti, dini gazeteler küçük regionlarda alar подпискага, алар küplep бушылай таратылалар. Mesela 50'şer min matur gazeteler, 50'şer min, 100'er min çıkarıp taratılganlar da var. Lakin bizning hazır aldığımızga şunday buluş koyduk. Niçik de olsa hükümet dairesine kirge hem buna Refkat abi söylegençe подписка meselelerini küterge. Niye diysen ücret tülep algan yüzünün ailesine yerleştirgen gazet ol bereketli de ol ailenin yüz gazetesine verirler. Şunun için aldığımızga zor planlar koyabız. Hazır şimdi Rusça'da, Tatarça'da türlü anı türlendirip, motor ettirip bir izgagene basmıcı türlü yönelişlerde izlenmeler alıp varabız, türlüce varayız. Niçik bana halık varay dersine etkende koyberleri şunday zor rahmetliler, koyberleri bitirip taşlıyorlar. Her birisine şak bulmayı. Lakin biz çuvaş aytmışlık birişmeyiz, alğa barabız. Her bir kişi yara bulmuyor, конечно. Şimdi nerse aytasım kile, bizim alda turgan borçlardan tilni, milli urf adetlerini, bizning tariximizni turunda köp izlenmeler alıp barga kerak. Halk bilen halk arasında bizning görmegen, tanılmagan şunday altın birtikleri bo'lgan shaxslarimiz bor. Mana so'nggi gazetda biz yozdik. Madaris Abu Shayxmetov, belki biluvchilar da bordir. Ular 75 yoshligi bilan qutlab yozdi gazetga. Onun kichkinagina anisi 4 balani yatim o'stirgan. Shularning ikkisi yuqori bilim olganlar. Zo'r o'rinlarda ishlaganlar. Şunlardan uylanıp ketganda benim şunday sonlar var. Yermek avlundagina da 256 yatim o'sganlar. Alarning köbisi yuqori darajaga erishganlar. Buning bilan narsa aytasim kelar. Ul vaqtda xalqning ruhi kechli bo'lgan. Ular chirik baranga o'xshab, tege qishqa qolgan boshaqlar o'xshab, shunday ulamlar o'xshab da isen qolib, shunday darajali kishilar bo'lganlar. Mana shushi buyuk tatar ruhin bizning alda zo'r bo'lishdir. Buni uni ko'targa, bildirtirga, bizning masalan mana bu tarix turida olganda bir statiya yozgan edim men onda. Angawishev degan familiya, u knazlar familiyasidan Balqlavunda. Islari ketib yozalar quvondim bunda nelarni, faktlarni. Bu bizning babalarimiz deb endi. Men ularga ko'rsatdim, mana bu kitobda bor, mana bu kitobda bor, bir necha kitobda qarag'iz deb ular rahmatlar aytdilar. Mana bu bir yil nindi bizning nelarimiz, babalarimiz shunday qudratli xalq bo'lganlar. Ondan so'ng tag'in bir masalani aytasim kelar. Mana bizning zotli urf odatlarimiz har butaforiya formasida. Ular
kullanğanda, saklanğanda da nişiktir formal rəvişdə. Məsələn, toylar ötkəndə tügələndə, ilənişkəndə balaları gражданский брак bilen тұрабыз deyilər. Мына ничек таңдатып болмай. Бұл брак түгел. Брак енді, действительно, кіші бракы. Şunu әйткәштен атасы инәсе, ну ведь ярамай законлаштырга керек, аныкларыбыз кем була, незаконно рожденный, туда-сюда. Ну не әйтәсең, замана шул дейләр. Менә шундый кешеләргә безнең газета, журналлар аша татар халкының шундый матур, кишле сыйфатларын белгертеп яза белергә кирәк. Язарга омтылырга кирәк дип. Миңа бик ошаган Рәфкать абыйның ул чын йөрәктән үзенең газетасы өчен шундый матур чыгыш ясады. Ну безнең моның белән нәрсә әйтәсем килә, безнең үрнәк булырлык кешеләребез бар, уларны оештырган. 200 елдан артык хәзер алып бара, шундый авырлыклар белән. Ну, киләчәктә минем нинди теләгем бар. Менә бу җыелыш киләчәктә шундый резонанс алсын иде. Бергә без бер коллектив булып, бер нинди bizga bölüşürge yok, bizning maqsadlarimizga bir-birimizga yordam etib, kengashib, nindi mana Rafqat abi menga kritik formada da nechek meni normalni qabul etdim. Действительно, neler yetersizliklerini düzelttik, onları meni o'zimga da shok ketdi. Bunda o'tkalarga bir narsa da yo'q. Bizning chetirikli ish eng birinchi maqsadimiz o'zimizga yasharga tegishli. O'zimiz agarda onda falish sezmasak, demak xalqqa qarashacak. Elegelikdan tatar xalqining eng zo'r birligi onun basma eserleri bo'lgan. Kitaplar, jurnallar, gazetalar. Ул бик зур көчкә ия. Менә безнең дә киләчәктә газеталарыбыз шундый көчле, үтемле булсыннар иде. Менә шуны әйтәсем килә, рәхмәт.